baki, on je tak, pusti. Jo. Nego, jesi našao taj trun vjere kod njega? Sad imaš zadatak da radiš na tome, da popraviš. Ovo je jedna rečenica koju treba zapamtiti. Druga, kaže, oprašta Gospodar grijehe svim ljudima. Zbog toga, to je jedan od razloga zašto se vjernici raduju uz Bajram, zato što su im svi grijesi oprošteni. Pazite, kad su u pitanju grijesi koji su vezani prema Gospodaru, doista Gospodar prašta svaki grijeh, ako se iskreno pokaješ. Čak kažu komentatori, velikani islamski, čak i ako je čovjek činio veliki grijeh, pa se pokaje za njega što je uradio, Gospodar mu kaže prima, ako se je pokajao. Ali kad su u pitanju grijesi jedni prema drugima, tu Gospodar ne želi da se miješa. Ostavlja da ljudi sami jedni drugima halale i oproste. I zato je jedan od razloga, vi dobro znate, naši stari, jel da uz Bajram, ja to nikad neću zaboraviti, kad se bajramuje, on ide se redom, pa svakim se selamiš i halališ sve, šta god da je bilo, znam, ti si mene, ovo, ja sam tebe, ovo, daj, pa pusti to, pa krećemo s početka i tako, halal jedan drugom i tako dalje. Međutim, danas nakon selame se ko fo halal, a vama, ma daj, kakav bježi tamo, šta halal, znamo šta mi radi i tako dalje. Zbog čega je važno? Zbog čega je važno da jedni i drugima halali, da bratu halali? Zbog čega? Zato što Božji poslanik kaže, stao je ispred Kjabe i kaže, o Kjabo, kako si divna, lijepa, sveta, mirišeš. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Vjernikovo srce je svetije od tebe. Pazite ovo, čovjek je najsvetija, zapamte, vijeće, najsvetiji. Čovjek je taj kojem treba najviše pažnju poklanjati. Zato je Božji poslanik rekao, ne smije vjernik da dozvoli da prođu 3 dana, a da ne razgovaraju. 3 dana. Znači, što jedan brat kaže, što je dobro kad 3 dana, znači 3 dana mogu se nagalaviti na njega, svašta mene zbrškonju, bježđe, ovo, ti si vake, nake, a čim 3 dana prođe, brate, halal, ja sam malo zglezao, ja sam malo, tako to je to. Kaže jedan velika, zapamtite, nemojte dozvoliti ni po koju cijenu da prođe Bajram, a da imaš nekoga s kim ti inače ne želiš da razgovaraš. Nek ne bude da tebe pusti. On je tako, to je njegova stvar. Ne zaboravimo ovo. Kad sam taj ajet našao u Kur'anu, znao sam ga ja napade, bio u fajlu, znaš, samo nije bio na ekranu, znate. I kaže, Gospodar da je poslao poslanika da izvede iz tmina na svjetlo one koji vjeruju i rade dobra djela. Obratite pažnju dobro. Oni koji vjeruju i rade dobra djela. Vidite zadatak Rasulullaha. On je poslat od Allaha da iz vjernika izbaci tmine. I rečeno je ovdje tmina, množina. Pitar jedan učenjaka koliko vjernik može imati tmina. Kaže onoliko koliko i godina dana. 365 tmina može imati vjernik. Zato Gospodar je dao džamiju, mjesto gdje će se vjernici sastajati, gdje će zajedno da se udruže i da polako jedan drugom gledaju slabosti sa jednim ciljem, da je pokrije, da je izliječi, da mu pomogne da se ono slobodi, a ne da bude jesi vidio šta je uradio? Znaš šta je uradio, ti ispričao šta je uradio. Otkrivaš slabosti brata, gotovo. Nema gotovo ništa. I nemojte dozvoliti da donosite sud na osnovu onoga što vidite kad neko nešto negativno uradi. Pogotovo kad vidite nekoga ko uradi loša klanja. Nije običaj, gdje će pa on uraditi loša, on klanja, pa gdje će uraditi loša? Još mi klanja, još ide u džamiju, a gleda šta radi. A još mnogi kažu, vala Efendija, ja bi klanjao stvarno, ali kad vidim ko sve ide u džamiju, meni se ne ide, vala. Jel da ima takvi? Ovaj osnije potvrđuje da ima. Znam dosta, meni su rekli kao Efendija svaka čast kao tebi, čiju svaka čast tebi. A ne mogu doći zbog onoga što ti je upalo na safu, ne znam. Tako mi kaže. Slušaj, a dobro što ti ne kažeš, ja vam kažem što ne kažeš, vala Efendija, kad vidim
kakvih blentovina imam sa mnom na poslu. Sutra diđem radnu knjižicu. Nećeš to raditi. Ne znam, kad ti bio najveći neprijatelj pored tebe da radi na poslu, ti bi rekao, šta ćeš, on ima svoj sto, ja imam svoj sto, jel ne? Dakle, onaj ko klanja, ko posti, koji je u džami, nemojte misliti da je on savršen. On se samo učlanio da bude dobar. Učlanio. Dođe u džami i kaže, slušaj, ja potpisujem da želim da me ispravljate, da me češljate. Hoću da budem olovka koja će sobom pisat sve ono što je lijepo za zajednicu, za djecu.